kedai All India Radio Shillong ke kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ke kubor mentag step. Ha Meghalaya san pukundai ngut kibreu kliot thmai ke jingpang COVID-19. Ke Sarkar Meghalaya kelepen benai ki babun ki jaka ha Shillong kum ki containment area. Bad ha Assam kandai punyong ngut kibreu kilaklat na ke jing sakta ha ke jing Shleum. Ke kubor ke babnia. Kat hadu kapor balayo ekene ko kubor hnen kesngi ki dan san pukundai ngut ki brio ki balayo thamai ke jingpang COVID-19 ha Meghalaya. Nakini ki babon hi ki dei ki balayo na ki we ha ki mlang salang kat batang kendiat ki dik shipai na ke BSF. Nakini ki san pukundai ngut san pusau ki dei tang na ke district East Khasi Hills baken thop ik balayo kendo ya ki bapang COVID-19 bat ki bawan pai na shabar ke jela. Mentai ki badang don ni ke jingpang ha ke jela bro ko we kilong san spa sapunyo ngut. Kibala kot pat kidon kendai pusau ngut. La ban pen mau hang ni banado ke steng senya la shibet ado ke steng senya jong ka arp kendai trik menta ubenai ke Sarkar Meghalaya kalrai ban penjari ke lockdown ha ke Shillong urban agglomeration bantela kame ke jing sapriang ke jing pang COVID-19. Nalor ki jaka belada pen bena lupa kum ki containment area. Kidon ru ki jaka ba ke Sarkar kelapen bena kum ki containment area hadin badon ki balayo ke jing pang COVID-19 hakini ki jaka. Mat kidon ki brio ke bele kendo ya ki bayo ke ne ke jing pang. Banwat ki brio ke bele kendo bat bante la kame ke jing sapriang ke ne ke jing pang lapen bena containment area ha Lower Lomauri ki quarter ka municipal ha Auckland nongra dong kete Lower Lachumia Malki nong Shiliang Malki Chainapati nong mensong lum kedai ha ka snong Great Mau Shaton ha mau ba barapathar maulai nong pedeng mau yong rim maulai mau tawar lat kor pelun shing japung maulai jayur lum siap nong mensong jalupara central nong rim hills hado lower nong rim hills ke blok D jong ka nong rim mau nong sopho apa mau prem ke blok 2 jong ka golf links klish nong Maxwellton Estate Relbong mau pat blok 1 bat blok 3 bat ke yang bro ka weju ikong jiling do a golf links maupun Hakini kijaka on omsha banirung yami baru kidi ban syong bet halayeng omsha ban penlong ya kinu kijingelang baru kidukan kin kanglut badi kimar bekongsan bat kidawai on penbiang daki kenhun balebo daki bor peniat distrik Nalor ke jing penjari ya ke lockdown ke district magistrate ke East Khasi Hills ke penjari ru ya ke curfew ha ke nong ba Shillong bada ki jaka belatip kum ga Shillong urban agglomeration bad ki jaka bamarjan naduk steng senyala shibet hado ke arp kendai terik menta unai tung ha ki jaka nong kendong ke district East Khasi Hills pat ke penjari ya ke curfew ha ke pormiet naduk lasai ke sngi hado ke lai terik unai lar naduk ke por kendai bejimen miet hado san bejimen step Kani ku hukum kan om trai kami ki bor pahara, ki pulet, ki kenhun sumarpang, ki lat pathai ku bor, ki petrol pump, bat ki we ki jing syakri bakongsan. Hendrai kini ki de ban bot perking ki jing betha jong ka tenat ka kot ka khia. Ka deputy commissioner ka lepente bru babaro ki dukan badon ha ka jo ka jaka ha ki than nong kendong jong ki East Khasi Hills ken pleman ka sngi na do ka por prabajimen step hado prabajimen miet ken tho bahasora civil subdivision bat penursla civil subdivision. Ka Sarkar Meghalaya kalayo jing tip baya ki doktor ki nurse bat ki we ki nong tray ka tenat ka kot ka khia ki basa ki containment area ki la sha penthut ban let shala ki kam ki jam ka bakta apat ki jing tray kam ki hospital nalor ka jing pang COVID-19 ki hospital ki hab ban sumar saya ki we pat ki jing pang ka Sarkar namar kata kala kentui ki pat ba ban ombo jing wet yaki namar ba ki tray na ka benta ka jing shingan ki pat ba Ka Sarkar kala penti bru bala shimikilat jingada ha ki hospital bat kinong tray ka tenat ka kot ka khia kilong ki bapikir kat bala Ka Sarkar kala kenturu iki brio bagi dei ban ailat iki dong tray ka tenat ka kot ka khia ban let chalaki kam klem kanu ka jing penthut Ka Sarkar pedeng nen kesngi kalaong baha kesien ke bening kong ya palat saulak arpo hajar teliki tes na ke benta ka jing pang COVID-19 lale tang ha kasisngi Katanar ka kot ka khia akalaong balala banle ekania namar ka jingbo ya bon teli ki laboratory ki bladon syajar laispa iwe teli menta ha ki arpusau kenta tam balalet palat laipuar hajar ngut ki brio ki lakot na ka jingpang COVID-19 ka jingdon ki bakot menta na ka jingpang COVID-19 hakri kalong hendre pulai point sansau na ka shispa kani ko kubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong Ha Assam ke jinglong jingman na ke jing Shleum kala khambha khandiat hnen ke sngi komba arpun reu lakngut ki brio kidang syakta na kadaw ke jing Shleum ha ke jela ka jingdon ki balayap na ke jing Shleum kalong khandai pu nyongut
Kumbasa punyo hajar ngut ki breu ki tengan hegi jaka ai jing yarap basipor balabo dak sorkar. Chief Executive Officer ke Assam State Disaster Management Authority UMS Manivanan ulieto ba Menteri rang ba kejela usor Bananda Sonowal ukmi bahaya ke jinglong jingman. Upen pau ke jingkermen baki AKA kenang kambha hakisngi banwan. Menteri rang bado keriu Narendra Modi unyasa mi kisembo perkat jong bat ki breu hakari bat syabari rukum jo hak program basisin shibnai kaman kibat lengbak All India Radio hak por katwe baje mentah ke step. Onla banyak sengaw ke jingkran Menteri rang bado habaro ki network All India Radio bat Doordarshan ke website jong ke AIR News bat ke News on AIR mobile app. On laru banyo na ki YouTube channel jong All India Radio, DD News, ke YouTube channel jong Office Menteri Rang Bado, bat ketnat information bat broadcasting. Maredap kran Menteri Rang Bado ak ketin Hindi on pensngau se ki jingkran balapan kelasya ki wepat ki jat ketien. Yakini la banyo sngo biang hakapor prabaje la shibet janmit. Ka jela Nagaland kalamat ya sauteli ki jingyap na ki jingpang COVID-19 hagani katayo. Kada doh nen kesni sa san pongut ki breu keli otmai ke jingpang COVID-19. Badda kini ka jingdon ki badang don ni ke jingpang mentah ha ke jela Nagaland kalong nyos pa sa pusaungut. Ha ka waipat kaliang ya ka lockdown bah nyos ngi la penjari ha ke distrik Kohima nado mentah kesni. Ka Sorkar Assam kalarai ban penduna ya ka por mahab ban Syong penkerpang hayeng ne ka home quarantine na ka khat sau sngi sya ka nyo sngi ya ki bala plat no na ki jaka sumar ya ki bayo e ka jingpang COVID-19. Ka sorkar ka nom aisyu ya ki mar bakongsan basyong dor arajar tengka lat no ya ki long yeng bahap hapo ulan ke jingduk ki temen bat ki breu ke badan jingduna ha ki khotmet. La ban pen mau hang ne ba mensyua ke sorkar ka juai ki mar bakongsan basyong dor arajar tengkai ki long yeng jong baro ki nong pang COVID-19 ki balalat no na hospital hadien bakilakoi. Ka benta basan jong ka Vande Bharat Mission kan sedang ha ka shitarik ubenai banwan unailar banwan ke di kinong India ke badang sakut syabari. Kane kan beteng hadok ka laipui terik unailar. Menteri Ketenat Civil Aviation Hardip Singh Puri uliyatho baya kejing penbet halor kane on sepentip notion. Ulong ba kejing wanra ikinong India balas akut syabar kawan hakmat bad on eno yano Ka University Grants Commission ke yang scam halor karai babaro ki jaka puli kiriban penlong iki examen jong semester bakado jong kono kalan puli wadah pedeng kejing persya naki kato kane namar kejing sokhya ya ka klam COVID-19. Vice Chairman ka University Grants Commission Bhushan Patwardhan ulong bagi skol ba baro ki haban penlong bed iki examen jong ki semester ki bakado la ki le online ne offline ne de ka penwan lang haju ikini. Ulong kumno ki skol ba ket ai degree klem da penlong ya ki examen. Hashwa ban penkot ya ka kubor ha ka step sa shisien ki mat bakongsan. Ha Meghalaya sa san kundai ngut ki breu ke lio thma ya ka jingpang COVID-19. Ka Sorkar Meghalaya ka lepen bena ya ki babon ki jaka ha Shillong kum ki containment area. Bad ha Assam kandai punyong ngut ki breu kila klat na ka jing syakta ha ka jing shlei Bat kato ko kubor kalkut akan ke step ke balawan Shapi nag All India Radio Shillong. Ha kapor pravajeng in so baka Delhi station nag benta ke kubor ha ketin Hindi, kaban buat ke kubor ha ketin Pareng ha kapor Prashteng. Ngipen kan mau pi kinong ngap ba ha kapor kendai la ashpo menta ke step nag ke station pinyo ke kubor nag than stelam mingi ha ketin Pareng. Snob haban ap menta ki kubor na Delhi kapor menta kala janda bartan Praduna San Minute.